जय बाबा अखंडलमणि एबे मांकर संध्या पूजा चली देखिपे मांकर आलती समय आलती हो सारी आबे झुणा दिया माँ को अखंडलमणिकर संध्या घंट भी बाजुची संध्या समय देखंतु बाबांकर मंदिर संध्या समय से एते भिड़ नहीं फांका अच्छी आज सोमवार विशेष करी सकाळ समय रे आपण आसबे तो गोड़ रखिपारे एते भिड़ मंदिर रे संपूर्ण बेढ़ाटा बुले देखुची आपण देखंतु सेपटे भक्त माने सब दर्शन करने छिड़ा होते तो पहड़ बंद अच्छी ठाकुर को दर्शन देखी पारे देखो पहड़ बंद अच्छी ग्रिल एपटू देखा बाबांकर एबे पहड़ बंद अच्छी देखु ये समस्त ग्रह ठाकुर अच्छा बाबा भूर्सव ये होचंदे महाकाली माँ ये होचंदे माँ जय दुर्गा माँ लक्ष्मी देखंतु बाबा रवि महाग्रह एते परिष्कार आसुनी ये होचंती बाबा चंद्र महाग्रह जूम करके देखो देखंतु ये होचंती मंगल ग्रह ये होचंती बुध महाग्रह ये होचंती बृहस्पति महाग्रह ये होचंती शुक्र महाग्रह संध्या समय से मोबाइल ठीक से आसुनी देखिपारे दिन में वीडियो कले आप देखिपारे ये होचंती शनि महाग्रह बाबा शनिदेव समस्तर कल्याण करंतु मंगल करंतु ये होचंती राहु महाग्रह बाबा राहुदेव देखंतु सबु देवादेवी नाम लेखा रही ये होचंती केतु महाग्रह चारि पार्श्वर मु कैमरा बुले देखुची देखंतु मंदिर केमिति सुंदर परिवेश ये होचंती बजरंगबली महावीर हनुमान पवन पुत्र हनुमान जय श्रीराम जय हनुमान संकट मोचन हनुमान समस्तिंकर मंगल करंतु देशर कल्याण करंतु। तो यहाँ हूँ प्रवेश द्वार एबे घंट बाजुची से पहड़ बंद अच्छी तो दर्शन ठाकुर देखिपारे दर्शन पर सब भक्त माने लाइन ले छिड़ा होती
ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ମନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣୀ ମହାଦେବ ଏ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାଦେବ ଇଏ ରହିଲେ ଏପଟେ। এইটা আমার পুরুଣା মুক্তি মণ্ডপ। চূଳ ପକା ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ସବୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପୂଜା ହୁଏ ଏଇଠି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ମଣ୍ଡପଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ଏପଟେ ରହିଲେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର ମା। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଲାଗିଛି, ସିଡ଼ି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଏଇଠି ମୁକ୍ତି କାମ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ହେଉନି, ଏବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଅବତାର ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ଅବତାର। ଇଏ ହେଉଛି ବିରାହ ଅବତାର, ପ୍ରଭୁ ବିରାହ ଅବତାର। ଇଏ ହେଉଛି ନରସିଂହ ଅବତାର, ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ଅବତାର। ଏପଟେ ବାବା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରହିଲେ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ ଅବତାର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାମନ ଅବତାର। ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉ ସେପଟେ ଝାମିଲା ହେଇଗଲାଣି, ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁରାମ ଅବତାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଅବତାର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାର। ଇଏ ହେଉଛି ବଳରାମ ଅବତାର, ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଅବତାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର। ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯେଉଁ କଳ୍କି ଅବତାର କରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅବତାର। ତ ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି।